Mmarima Dwafui amo Mmarima Dwafui amo Mmarima Ebedwaku efie hoyi omo mpaase ana ena mema bi se da biu basa be haye pa ene bi nso eye mema na ka se ye ne kakre bi kiti mporowa obremo be se was atomic hadith was atomic enti na ye se no eno ne ba ba abesuso hu ina afi ya hwe se e wo se mema yi ye ne ma ne tra boso minsia ya nwa omo a emra no omo nyintum wo mrehye bedwafi ana enti we ne be akoye se obi ni yem anasa ma ndo mani agye se because ebu a na ekoso nti ye mpase sa amra na ebe ma kwase ebu no so ate ya mpaso se be ma nso bu se be ma kwase a ewo ma Ghana mu nti eno ho nkomo na ye ba bedi Asempa 94.7 Facebook live ye gina ho din ko ho se ya na ko hwe yen de tie ne ekoso Asempa 94.7 na una demu ne ye ho clear muda ho han kamye nana kwami jan edina mpeni ndi mpanti ne monya boate an ka be boawo be fata no boate be fata arena obi timi hwe obi anim di was se no tie de ense ka adwo ne MPP be won so obi nzo aka se ne o tie de ense ka adwo ne MDC because almost bambi politicians are of yesterday. Obi to be Savage Jeff and Miss Savage Jeff, you are nice gentleman, but in the wrong part. We move from so alpha personality, you know, I can say you are nice gentleman in the wrong political part. Hey, and to go who are going to watch a crack. So, at the battle with you. Okay. We just said the camera don't go into Yabuat or Bawari. Oh, okay. And also Yabuat or Bawari. And Yabuat, gift yana. Oh, by Jan, yeah. Jan, a powerful pa. Okay. Immediately, not Jan the rainy. Not a Jan. Some white Jan. Yeah, but Tabasana. And about good said, I say, Ogo Kushi Obana, do Huni. Ogo Kumema, you know, now all representing memory now. Oh, your baby man and me. When your baby are in the question, say, what did I call? About you, yes, Wada. Do Huni. And for them, grass ever carry. Anka kana mwa mwa burichiro. Gada for that mwa burichiro represent Obre ni awo din di mi be onim se wa bre na awa ene menko fa kra odi ba so ho yakono so nchinam ne o kwa no ye ni my to one now man there e be ma butie ene nyume yo sabe no gwatwe ebo a ekobo ni no nkun de bibi atumisi enti madama yesramu butie bo ma me mayira yes wada ade bia so ya odi ji udi ma me ma ye wa botero yesrawa ide jantu apa o hera wa brezo a cancel match no o yo ho adura actually wa kobo the match dey to cancel oh of course send the people to me cancel as to make stories yes wada adama body ni dim me ma fa adwene ye hia yi o represent you na ya no go to papa so bia ma e ba ku din se hunu bia oba bia hia re bofu ade e ba de sangrofo bufu ada enya me o wa so twa kala mo nyina bote esa na se e bia so ba no oni na fu taxi na trotro na hunkutwi na odunhwe sa oba ku bia ko gudu hwani se uni na obia na ba se mi be hu ni obisa me yimi no fudi atwa wani so hey
Yo, Baba ne she ntina ne Mmarima Mfa Adwene gu so aye fa adwen. Afutuo ne de ma ye nua no Mmarima anwumre yi. Omujira na em. Obo djuma bi di. Madama. Di kwa me yehwe emra yi. Na ansa na nokwa be bisa se no kra se Mmarima bi nso bu ema se be kwase a. E wa kwa bi so a. Me ba ne se emra se be dwafo ntrance na. Sa mra mo de akoto amanimi. Sa asem mo de akoto amanimi se wo mo keka mo tinkuru. No mo fa mo san sha ase na me ye mra no ba trance. Empra twe busumi nsia na so anwa ano. Na uja no ho a na ngese ni o mo fa se ware na no ajapade bi ne ya cha ya cha ne so obo tia ware ase ene ho nkomo ene ba bedi ntie ma mentie we my two ayumre di eche asampatie for wa utie asampa bia no ayenhira angobon so nhira because emema omuhia sana ayadesua ene adwenkyere nti obi utie asampa bia menhira no my two emre ya sebio asema dia go to ma se bedwafie emra se bedwafie pese agitumi eye wo kwan bi so na nye ma men start bibia eye nansa okay bibia eye ne se ebema emema bebre na sisi a okotwempena sebio wo de nyansa beto betwempena no according to book wo de pen and paper beto empena hwe no ho unkubo ba kwasia because emema bebre na take advantage say ase oba ne do na anti na so we take advantage ni betwem pena sa abom tukuru sa ada oba no ho fa no kra still obecha bom tukuru if ekudu level bi a obaka say da bi be edu the mintu mi no wonte na bi esa na obi bi sa say o na ayimbi a woni obai atenai obi okro oba no kwa de sika kra na yeduane ma no prepare bono nkwande wa be ma a tiny tea ashim kwanya by 6 months na me na no wanga na kra nko oba no hoda na oba no don na anti no odnisika ena hwe be me na woni oba tena to this level na oba yi ne sika de hwa na at a point to baka say mintumi no ntena bi without any good reason even if you have even reason big po eye po a den na ebema opaka say o mini na ntena bi because in the first place no den na hu oba no hu you were convinced to go in for that woman den na hu ye because enipa de na nso wo no ho enipa de emfom wo no ho enti no obviously no ebia hu no first month second month no one or two things be oba no betime yi na dia be hu so oba we se mene ne toa so a ebe ye mene ne me se me ma se mene ne toa so a eno so ebe boa me a you be ma no se utumi hu ebia wo yi suban first one in the first month second one in the second month at least it should give you a signal say as time goes on no suban ni bi on ma won pe na ebe ba bebre but ubu wanu guso mene ne tena enye hwe obasesa saa mistake na mema ne biye no enye hwe obasesa ye ware obasesa ye guso e koya de obasesa untumi zison bia ebia so bia untumi zison bia obie no hon mo obitma zison bia obi ase se ni pena ngasa enya conviction say me I want to change oboa da ase ye mubi those time na ye wi ni ade obi entu yemfo o dabi afuto ben o tu futem jari no ade ya boa mbizo minya no I am one day in partners mu za dabi ade ya wi emwa aha nti se utumi jai ene ne patumi jai nti saa na se uwura empena twima enema bi yo hono ma menye wadwen se me kuma akwosesa nipa no initially no hu niam 1 or 2 na say quick utumi e back off men ni nkwachi no abaka say ena we use me na sense na we use me ka me pesa mete me use me America say hu ena we use me ena we use no adamp me why say ade obom tokura emu me na mo enjoy o say ena we use me you understand until wo hu niam bi enye 1 or 2 initially na you ought to back off I say wo ngasa twu film now renew awadwen say okay this is what I want oba say na me pesa me nyeta ena ye wo emema ne bi wo no so why na dwen say ono de nse hunu no bedi ofa ya no afa abena no afa ama no bia ntino at the spot o tumu wo mbaba say bia 3 and 4 aya ni a me stadium
oh stadium to be to me steady better 2 years no go to steady adan oh steady I then go na wo steady wa parking my better 4 what me steady yes e be o steady no yes e be o steady no class no obetina o kwa o obobo ni na amutu etokro sa no okusi steady o ntu no bom tokro ade a wo steady so den ke bom tokro sa o Sasa was so kahwe. Dabi o se udi nka kahwe ba ko a it means that eya abenu enye so abenu. But o be kahwe de bia sa. 1 year no gusu kahwe. And the duan no so de ni. No ba no so se ba sa ko so mpa. O hwe na ma koi. O dabi onim emema ne bi ano de. I'm telling you, Mike 2. Say Mike 2. Michael. Ya boating. Akuama boating. Akuama. One of the day. Akwa de she. Wo dia one of the day. Oba wo si so na ye. Oba be mpa na wo no ye dey. Wo do boss anfa. No ye dey. Ai abaye wa mfimi. Abaye. Ba ku yi. Ba ku yi. Abaye bi mfimi ne bi na to ba no wa nka na o che dem pe. Ne no kre. Sa. Ko ni me wa dama. You see it, my too. It's your memo on my mode. It be Joe Manum. Share. Mammy, the minion Muja. Obe 2 kwa say yes, I want to kwa. At say, obey the intino, and a man, woman too always want to hear something. Or baby, or person, house or TV, Nasum Cano. To me, because of this car by a rainy. Aha. Also, both Caswa and whom we're sorry. I say, or beauty. That is how women are, as Anna Mazute. Okay. And to remember ni be take advantage of as a weakness now they want to hear something no more pollutu say atmosphere no more things chire pod ya to ba ni trim nti no ba no oje ne ho anje oye na just opeso jai boy na on to be nja no because oye na just over make mind too be ma bi on mo kje nso opeso jai ne esun bi obesu no esun fake esun obetumi bunani na nsuo pa no bum kotoje na yo mo oba so de we bum kotoje su afa ntore no ye den obeje o ta se nti yo emema ni bi ho ma omo suban bia te se owo esuban no omo ye ndada for they will lure you omo ma lure wa for a very long time na oba no unhu ye se abranti odimiewu nti odimiewu odimiewu ana odimiewu o de first as also odimiewu odimiewu na odimiewu odimiewu me ma de shia dia correct nti no matu se oba no later no oberealize say a na video wasa say otwetwe ne ho say ye share sa amra ne say 6 months oni oba tena na say ankosi aga na mujae na say ijapade bia within 6 months no mo ye no say muchema ena mi dinka kai say good side ne ena makawie me ba bad side like too bad side ne say e mani bi adwombone wo mutrim papa 6 months omo de beje amanfo rough oba ni bi ho ma sabio ni so banye nti 6 months no obede fe wa aso ye nti ende wo bubu na so confuse so of time man 6 months na du otemra ho yes o try na 6 months na du keke na 6 months ni say ke o na bon say yes oyoba I so be o person je adwuma na so bo so me ketia o person je o betwen na be 2 weeks 3 weeks this abe mra na say o ye 2 weeks e kwa e ma bo so me ketia e say aka ande okunu kra o be di yon kasa se me ko so no ni trim do ko ndi man bi bebri na betwen ya defa mema na 6 months ndu pe o se me ade yi me ko ajapade bi aye bia according to the law no e say chim Intine I say emema no to say within 6 months no make sure also ejapade bia obeye bia no obi ehu bi say ska bi na wona so person top lot o person to ka o jai twen after 6 months ade ni gina wi a ntisi anokra no no mo baba enokra ne we no ebe boy because ene mi hia wa
hwehwe ho after 6 months na ya na atua so after 6 months na ya no bia ko na say ho so be do untimi oyen ka say me ba be fa wo ntino automatically me kwa declare me access na me kire wi say sisi ano inewe no nso ebe boa emema ne bi because me so mitrim no after 6 months na minimum be ebe access ye ho you so ade na ya na enye oba na de na ade bae me so mo to me oba na mo ebia oba na me ne hwe nti na ebia within ye 6 months no ade we na me wo nti sisi an se ye kwa ese ko court na court no ehwem na oboy na ina man ye che ana se ese ya ngasa na ye te ye ho ase you understand na ena so omo ye law no so a omo ye in another form so a ebe favor emema ne kakra because we say law be omo ye bia ema eye man mba bia it favors only the women and then a man be so cry ho musuma nye wo my two me kire man bi omo bro mu kunu mu a omo show mu dem a nya de ketwa na papa ba kwa me share na kire na papa mu free moja yes every moja because adan ya o se na yere wa bro edi bia hwentrim na yere ahwe no obahwe no you say it's my two say emre bia no hon ekoma mbema na phone ni tun e ba ko pe won obi adi se ya de ba ko pe sa ne ba ko betima sesa ko pe betima sesa ba ko pe yango yere so obi man san ne ya de you see my two I say emra na e krom hanom na e bo ma ne pe I say emema no de I say yanka omo hu yan say emema no de ye monsters bi ntino eni kwan say ye emra bi man yan so emra ne boy which is also wrong because as somebody me emra no in a way say wo oba e bia also say wo obema kwasea enema way abcd na say wo so ye ma obema na so bu nkasia no because my two your money be hon ma bema between the sika between the school fees between the any sika or the business the jetre no they are sure buy or they are ye bibia ma no na sua adwuma edina sua adwuma ko school we all say that be mempel na onya me class na ni ma ko school ama ni ate yes mempel na me class so o da form my two nti ohonom no emra ben na boss aba ma no emra ben yes nti mrani bi on mo omo hwemie omo hwemie no mo nye onye se ebetu aba so omo beji atum omo ji tuma nkaye but omo nye na emra no eye chempe enko ba ne se ebia me no atena me oba no me no atena na se ebia nsem bi nti no ebia yintumi anware a na se me be ma no nkwa na se bed ne bedam se misumu ana da bi oso oba na oso ba me life na aye bia no beto dross ma yes of course beto bra ma me ma oduane every month bia na ma kram de ma and say oso tumba you have to account for it oh yes like do I say oso oba no tumi account for sa na ma no because oba de ni mu no obi won ma obem wan fa hwe amba wo nso edu antapade che no ni 6 months ye oba be koi ope bibi age wagaje so beko obako ajele ma na sa ko be fufo ase ko fufo so ho so edu 6 months a ori anu age na okọ ba se no anu ne yesa wo be ma na wabunu kase onti no te ono de on ka so okọ oni ye na aye na wabunu kase onti na yesa wo de okọ court no koje and ye ben se ebia na ono betra no wo be ma no kwa so woni na ni niye oni na ni ye ane na menti ase me na ni ye sai e ma ni bi so ezubanyo tu e ma ni bi ezubanyo I do emra na e base chinchina chese e wo se wo ware oba na na se woni ne tana se ne suban na nya e wo so ko sa ne suba ubunu kwase a sa na mo de akoto wo se emeya adwuma se obunu oba atra na wabunu kwase e ma ni bi so mema kwase ani so na den e be kire se wabu oba na kwase den na rules ben na be kire se oba na be ka se wabunu kwase rules ben na be kire se wabunu na evidence se yetiase ehunu se oba yi wabunu kwase a o ka so be ware na bia wa hye ne bo hodo e bo ben me ware se sai o de na kasa ma je so be ware si mema na ba no kwa nyamfa aware
engo nkosi obi pe o David se meme abi David yeah be ma pa o de aware se obi pe o se obi pe ba de sam abe man de chale ewura me pese me waro o se na kasa keke mpese me waro na kasa keke na kasa keke ya se no say so kokan o betimi mramu no betimi tiaw because I promise say I promise because enamri kasa bi enu keke enamri yen si oba pa ni aware kwa ko si oba pa na so na waro o da bi zamane oba yi onda bibie di ma won chema won ha no ba di sia bosum na otwe bi nu pe o se o bo mode afa me kwachi awo ma me nom na me hwe na me ye ho ade preko pe any we say ma yete no any dey memma ni bi strategy mia madam fu bi on the obi hu ma na opasi a o he o share wenne adetia obi hu ma na papa obi hu ma na papa say o say o mo bibi on fa no say obeton sade akoma ibu say knocking ko yiwe nim so obet my line ma ba say 1000 obako kunwu bi ebusiafo eso de obesi ene de enya de ha ne kra ene din o say ye nton san kunwu busiafo na mi menim kokoko no obeye sisi tew ende won nyo tew kra because of machine use keke now so timayo de no timayo de so okunwo busiafo nti say if you okunwo busiafo ni we say o use machine do level bi no fi on pa no say that e ma mo attitude bi o say that e na wo so kra obai once wa koji ni nima kire o busiafo nti wadwen ye so sila edenya asime se ba be ware me ne video tena ho otiwo no tena ho is that we like jam chiu yes okay me ba se arama ba so Asempa 94.7 FM na waso egu a otie na ne aye kan se so e wo ho se emema bi nso ebo ma kwase ana se ema ana se bia koda mra hye badwafie na omo kire se ne oba tra abosome mienu abosome ninsia so na one no antimi anware na obu ni kwase a susu se pebibi ma no sanse wase ne mre ntika mra hye badwafo no wo mo hwe no mo trans na ko mo nye sansam we ntum se ne be ya e ma ho be henha wo mo kakra sanse se be kwase ebu na me mabu om aya doso dodo ebi nam so kra na omonya broken heart bi nam so no madwemu omonya adwemu yare waye heje me mani bi tete ma no wasa akwa no so mpra twe kakra nti entika emeye mra na etumi abo ama no eno ho nkomo ena yedi enti mu wa ka mi jewe over amusha samra na ebe ha adwin papa sa 6 months mra no me ma musuru enye esura asem mo nye ne ye enye esura asem na ne tie ne se utrimu fa se tigare nku so se tu mani bi wo ho na mema ni bi so wo ho mani bi omo wo ho no edru sa 6 months there is no obehu ni behavior than a real behavior ndi sa mo kwese sa 6 months mbrana ubede no hu se asima sisi note ana sisi note senia sorry so umu ni kwase a edinti ne ka mo komoni mo ana obi obe pretend oh ebi I find say won ne wo ho no awra ye nyesi obe idea bi ode be bakra gaza be ka so supportive esa ne se wa hu ajapade a wo nti so wa hu nti obe shada is ne obetima support to bibia ni a 6 months nya twam se kim na akoware no na ho chew kete mampole ana bon say yes hona be say yes atomic hona be say yes oba no obi da ne suban adi obi nwa ko ba ne sasa wo be man obi so life abe miserable o life abe basa and this 6 months na mo hye no eni nti na wo hye se courtship what does we must stadium ho obi amunya stadium ho ye 6 months ye stadium ho anya possible enti menya possible kra mma ne mma mu stadium ho no pretend this am be say am yes no e good we say we pretend this aware eno krampo no mutimi courtship ho sa be say 2 years 3 years mo ware wi na wada ne suban na adi ma amu secret papa mutimi keep secrets mutimi keep suban obet ma control no ho so onya ware ni wi ya no asate da ne suban na adi oda ne dia am say meja so ahunu me kra sa nti ekoba ne sa na sa 6 months we 2 3 years obet ma control no ho na 6 months
obi control no ho a hu ne suban sebe se suban boni bi wonu mu a hu se suban boni da 6 months ne twam wi a amra na ahyehye say nintina ebi mutumi twempena for 2-3 years omo ware wi a 6 months bebe omo say ware ne yai you go no 6 months so hu omo say ware ne yai ndi se sai asati sa amra wi a oba na nya hu se mra no ho nti se nya gu a ware ne ze kim obanya japade no aba obedi nsɛm no sɛ ɛna meka sɛ ɛne mmara ne ɔmo yɛ dia ɔmo nyɛ mane in favor emema no so kra ini kwa sɛ favor man no nkwa pa because emane bi so kra so ban nyɛ o my too emane bi kuta suban bi atum sɛ yes ebi suban bo kan ɛyɛ bonsam esupa ne kuta no ɔba bom sɛ ɔba bo frustrate we nti saa ɔba no say Yankopon ndu ho afofie na from the beginning na we hu ni suba ni ye na do tukoshima abon say yes okay yenko ahmano so na fe yenwe adwonkyere 0302 216545 0302 216546 Asempa 94.7 FM ena waso egu awutie Mmarima Mfa Adwene dwumadie no nie chewa adwene se sempo asemi akoda mrehye bejafie Amonyintum anasa amonyintum se ono batena abosom nsia achi ubuni kwase a empata sika ene niam ahodo mfa moba no ene ho nkomo na yedi nti oso wadwenkyere na odi aba na ya agene kama awudwumadie so yekwa ahoma no so Mmarima Mfa Adwene hello ne ba joka sa wani afro sai I'm part of the Mike Pacific Commercial State. All right, Mike, hit you. And the almost yet the Omoka says almost shamble bit is out there, and the almost sense share near Befevember and Berman, so send now Obra Akuno Ekana because no bet me this year because well, a man some Obimu ye wicked. Well, the Obuka bet me a year for 1 year be and I just say, who you can know so. I be all right, Mike, also with me, friend 0302 216545 and our 0302 216546. Asempa 94.7 FM, Mmarima Mfa Adwene dwumadie. E ba talk say one year for say. Ajani woni, e ka ze bro fan ko beria. Wo mo adwuma. Ya josu. Adwuma de wo masiri o. E me ma na. E wo nyare no. Emani bi so penisa. Ya semo. Emani bi wo mo so mo penisa. Bi so ye decent. Yo, ye ti. O mo tie kankan sa. Ai mra we di bank ye. Bank ye. Cause be ma be waro ba no be tena bobra be du be bo me jama ko waro ba foforo. Na bra bre no wa bre to agu visa hardin. Enti mra we no ba be ma me ma na aye steady. Amo mo kwa o me fa so mo ni ma no be tena yi. Because ya na ya so no ba be bobra be ye ya ne be duru be na fu be yi na mana wona bra ba kwa ye basa enye no me kra enti no me ma no ye steady ni nya sa bra na ye bono njemra ne de o munyirim okay yera sepe agene mo enso de no Asempa 94.7 FM Mmarima Mfa Adwene dwumadie na waso egu a otie yi yebisa yedi nkomo ana ye hwese eba ne se emrahye bedwafie asemi akoda omanim so omonhwe na enkom nyintum be ma ne ma atena abosom nsiachi na kwase abuba mu a omompem patasika emfama wom na so ugiri se mahye bedwafie no mpokura ombaji atum na eba ne sa nso a ne kwan so ara na mema madwenche ne se ma mo so mo de ne se eno nkomo ne die ba choka so woni e fro say I'm leading na nakojo Mike. Yes sir. Mr. So mo maybe ya and no more than senior football for a team no more. The tone o yard ya near renew contract, no yard ya near tongue. And man be pretty, mamma may be quite person shall confirm. No more to more than share. My custom to Munaka. Only in the football team, no. Team in the tone, that's a yard ya near renew contract. We yard ya. Not your child contract me. No more than some one side ya M1. Okay, enti ono so de no wadwenkyere 0302216545 0302216546 Asempa 94.7 FM Mmarima Mfa Adwene ye from me Mike 2 okay also Fabio na
yɛnhwɛ obetumi ahwɛ yɛn so Asempa 94.7 Facebook live hwɛ yɛn hɔ na beebi anya kama but okasa wɔ ne fro say Gosh Melo dance man. Gosh now hoe na me adon bibi aboko. All right, that's it too. All right, I think say mon common na modin very laudable. What is good for the goose is equally good for the gander. And so I'm say maybe to support affirmative action ebeboa a man I also almost a man because feeling a man when no be a man and so cry a man be do me Lucifers send our panel members na can me no more dream pa and say and maybe be ma a man be there na say to be to the detriment of a man na any try because and then ma mo we no sa no mo ti omo nyen nke man ni kwa yes no by far cry so omo you say man ni omo say na affecting my man so positively na bibi anko na gender balance no any adwuma. All right, Mr. Dasipi Asempa 94.7 FM. Mmarima Mfa Adwene die me ba talk so one your fro say. Your friend Joe, me kasa free UPS. All right, Joe, you too. I'm patching o kasa first one wa ware dana. Na kwame. Na bi. Inti no kasa sa no. Na mo manan ware no ware wi ano bohunu sa ware na nti sa. Wudu ti shemu a ofa. Sema wo le doso. Obi enu obe ware na tamfo, obi ware ndofo. Ne mo wase steady ni pani yi. Nya fe be shemra se won entra 6 months. Ne mi wombi. Mintimi nka no abonde. Do mara me de ko ware no. Ne mo ne mi fam no. Sanka metime gya ne na anka me gya no. Ba nkwara ne nsa de nti no. O se be tena ho sa. Na me bom kai. Nti ni odi kan kasa na so ware da. Ya mamu mfa no mra. Sa ni yuba mu di. Sa se yetie ye fa adwene wo mu aware fo mpanifo etie. But I'm say I don't know fa ne ma mienu ne papa ne kwan so na abone kwan so nti ebia no wan hyeda ntie no me tie no beginning of the story ni me tie no. All right, na am fo bia wa ware yi na on kasa yi yo mate kasi ye wa ware mu no ye ni nim ni ye fam. Okay, but that's it. All right, Asempa 94.7 FM na waso go so awuti 0302 216545. Hello. Yes, sir. Papa K, the Katafi Lenta. All right, Papa K, you too. I'm not there, law and running there. I'm with the bomb, we have the whole. And there's a form one. I must carry my own. No other chance, no other gender. There's 2 months now, call on the floor. I'm so moved over the own family because the man should be a pastor. So, over, then, wash out about the one. Who could not cut to evidence then and say, Makata, and also yet, you have no good person. That's no cost to the only people. This is a daughter, Michelle, Boston, evidence then, who could be cut. Michelle, Boston, and I'm a calm. I will want to see Asempa FM. Also, now, anything. That emotion, you need an idea, but outside the all right, Papa K, Yadasepe, Asempa 94.7 FM, Mmarima Mfa Adwene no aso go so awuti 0302216545 0302216546. Ebacho okasa way. Hello. Yes, sir. Your floor, sir, okasa way. Good evening, FM James Katasa Denta. All right, James, it you. Pacho, me pese parliamentarians no one to sa we no twin baby. Oh. Hey, sir. Bayoze. Omon to twin kra omon transfer kra nga so omon twin baby etete ho sa mai because omunya sa we ni pe obetan 6 months no abeda su be ndi edi no wo de age mem ye wo ha sa won sa afi omon ma no be hyemra se utumi ware kra uja akọ ware foforo sa wo mo de sa be se wi asna maye ntimi bomb ye bibifo ye mbra no bible ni koran na chese ma wo mra mu ase ntini wo mo mba me hyemra bia ma me se wi asna maye onto mbra no ntwen that's it. All right, yes, that's it. Asempa 94.7 FM 0302216545 and now free 0302216546. Mmarima Mfa Adwene. Hello. What's the name?
How did Shabaka when you're frozen? The building is every day. All right, Mesa, it's you. My name is in case you are ready at this. I said, you would need for 6 months and 6 months in the year, not 5 months, 2 weeks. Not to be my zone to be I don't say. And then I'm not the back of home. Jenny, I found a woman transformer here. Well, I'm now with the Aquasha. Tell you, the kind of baby woman out of Fana. Uno Babbit Matras by 3 years. You super woman party, so be at Rodier. They be the baby to that. Upo Bana 1 year and 1 year, the Zuba different. The way and 1 year as well, the Zuba different. 1 year and 1 year was in Zuba, obey me the CN as a 10 years gone on 1 year and 1 year, when you that bed, that will be obey and 1 year, 1 year and a pa, and you will be in very near the that time was no good with the yes. Yeah, maybe a better as almost young man, almost young and send a memorandum, this is a memorandum. All right. Yes, so yeah, that's a pa. Mmarima Mfa Adwene. Nana taxi. Nana, it's you. You can't say. I'm not normally behind because the woman mean cancer. So, me, taxi driver. I ban Tina Mama be taxi driver. Oba mi share ni mami nimpa o san wo baba ko me san share no e share oba no e san like me ye bibia I say me worrying you but me ye bibia I say obi I say ya worry for oba ni tinene mi twitachi even the car is your number of taxis back ko o tumi be bia e for taxi glasses ni na bia be bia obete glasses ni na can glasses ni na but man share ene emridi bike oba tese nimboni to oba nti na na mititax enti so mo dim na we samba wodi ayami o san 6 months obesan ani obi kwa akotena yem fan say 6 months dim so obesan so ay the same thing we mpo amela po ya ni mpo no ene mabo for ma me taxi driver you see me nam na me obi kwa na me smith rase enye eminye taxi na mtwi nti samla na omo de ba no omo hwe ni ye so omo komo omo hwe na nya sa dia e ma no mwe no ju jan ana wo ka fi nti ma obesa di kokodu bi problem no asaje nti samla na omo de ba na de enye hu hia omo sanje hu bi okay omo nya mfa ma omo guso se omo betrase na nka omaje atum na nso da so konkon engineer no ye befa ofre ni otwatro e ba joka so woni e fro say hello openi mpache for all right ai ne tane se mana samna yani yempeni for ne kana papa nya sam ke to akura be kwa de afo me kura ne tane se enu kata si oba no fa yefumpu me baaye sese na se mu enye kura at military to me da no o kana enye e je se medjuma sam nya ade ne sinta oba ne na atena man ko hu oba ni na busia forma mu ja oba ne de man correct opere mi ni oba ifa yefu no ofa e kuli believe fe ni resi asesina no wo mu first am on be kai yi ati de wudi na djuma sim ko yi no kuli believe sa nyensa no de koda be man chen ama ti se mi na wo sisi ye se mi no ka se sisi ye e ma koda na man sum bebre ate ko se fano krambo se nyameti ya na se nyamiken life se abofra no ya wo no botume kwamai ma ta fetri be man wo ye no se doctor wo ye no se doctor no ba no ko ni tena no ne e dai ni to ba ne ben ya na me ka se no ma me die no akoyi kan o kan kre no Emma doctor no we area here the me no ka see doctor no area here see nti o ka spend pa be ma no e for so no ana ne ko dai ama wawo na woni ni twama wo kra ne se wawo kra mpa ekire no e pese me kokoye no ho ade o Asempa FM pese me kokoye no ho ade e ye nyankopon ya adom a on the 6th January ne tia ande se ne maame akwakoye no family na be ma na one ne ko dai ne chi no oba ne papa eko be ma ne nchen pojiska because me person come in family say you feel no ba na fa na sa be ma ne na kwakoda
Imagine me say Diana, the man of Papa command ya vidi. Enti ohwe ne asi nyina na osusu se ma no so ya na mo so omo ka ho na bibi tumi si no Omo kra de eni kwa se yeso omo to kra. No. Enti so oba ni mi ja no, see mi ja no because you are for family planning. Need me nyawo ye. Enti so wo kro. E na me ne ka ho asem no re dey ye. Ni se me ko ni che kra. Dara kwara ne de wo ajo so behwe no. Mbacho se. Meza kwara ne de obehwe no. Abofra ne de adamia kra mi hu abofra na mpenifo ti se adanzi di fra bi dia che abofra ne de. Unhu na nse eyemia. What that is, but Obano no quality any na kwem. Okay. Inti manage die. Yenya kwanke yen warem. Ware na empani se so ka so ba bia anya. E ma nyina anya, ma so be ka so nye. Enti na ma kwes ko papa isi e be ne die. Wo wa do no. Na agende de dabe. Erade be wadom. Ateko erade be wadom. Ama what me anya bi. But okasa won e fro say. Acho family kasafi asam. All right, na you. Me pacho emra na modi ba no. Enyenyenyenyenye. Masa acho me no kasai me da be nyama wa oba na pack de nyama nyina akọ. Nyama ma toto nyina asio. Enti so be shem me dey oba na tell for 2 years. Enti so be shem na we say who date oba 6 months now wale na. And I say be ma wale be ma. Masa. Because Oban minute demo or the mark of software asawe ayeko ni mark of say me nya ne shi so no wale bio. Da ko fa cancel from a static canceling or so wale bio. Ama nyama na makoto nya makoso nyina begumi o. Mi da suitcase no a. Sisi amika sakra ni nyama ba ko ni medem. Na we na obeshe da na be ma be wale be ma oba be wale oba. Because I'm now with the a moment for Sukra, when ni Bema ni Bedano. We not a Bayama Bema ni Bemada. Because what you look for now is 6 months, 2 years puni or so Walibimu. Now imagine say 6 months, I'm okay. That's a Mako Walem, I bet tension or so Walibuno Koswa. I'm not been a befivami. And the same book around Basham Ran, I'm here, sir, holding in answer Cajon. Empo. Because what we the job for 6 months, now Waleno. 2 years to grab for Moja Wale. 2 years, Walibi, almost your Obanison Walibi, no Ajawale. One will be one of my bottom about Dama, and every Biao, if you are listening. Okay. All right. Only a man, they went out on Faguho and say, Yame Wadum, I'm going your baffle fro. First see come up. Ebeduru se obe ware kwa na sa ne ma na wato ne ne bo okosoro ende bi wona ho so ti fasie kama why usho ba for from so an go biezo nje so wato ne ma dada sure e ma ne papa era se enti ere asi ya me ado ma e be sa to aso bi kwa me da ma se Mike too Obi frɛ me pese me mani paneti asese second caller no show no wentie ozo no tie da bi oboa okay ntina na me correct no wentie show no because e bi osore kakra wentie because nko nsem no kra be kan no kra okra maka no no be kan no kra maka because me kan good side me kan good side na me kan bad side do o ka say am mfre obi a aware da na obi a na me enware da wo sebenya oware fo nkwa na nyansa wo enye ware fo nkwa na nyansa wo then na metra so sebi menye virgin sebi menye virgin but no dey manyema oba ne oba tena dem for 1 year pen and issues ba ho da enti ebia na wafem so wafem da but I don't need to come sit here and say it okay you say it enti mesre na also next time show no ntie enkosi ontie nsi ma me ka say na na meti oboa ontie okutie okitu ebi na abegina so na because woman too there's no way audio be better than anoma nipa ni nimde ad ba better no dia me so mesra no next time ontie show ni no on man of mission you shouldn't condemn a panelist or shows you shouldn't condemn it like you best stress se mba ho ahomete mba ni bi ho ahomete pa nti wonya wo ma wo de bo mode ase wo be manage nyama se nkofa basabasa yo ene ayi
ne kaka homba nti be sra ware for no o de wanya ware awie hwe na oba no amfa nsanka no bibini a obetimi a contact bia osofo ana asa busiampani no motimi solve issues na asumdua. Okay. Yeah, say honey dey say Mubarak Yakubu na afi na Kwame Jan and eboy me dey jumadi bro. Ya frame Mike Tun Yame Adwene be say Facebook live and so I give to Antad and share. Nti kono ko hwe Asempa 94.7 na ne want 20 no wati na afi akoye no. Nemu no yakwani ekoso asan esrem wo membai. Mo wodi ka won paso no. Esrem wala. Mo wini match ni mai. Mo hwe ma gogu ye ni bas. Mo represent here. I'm representing member. Mo wini match ni mai. My tool say member ni bi say amodi a won say am ho sa na wo yo be ma na oben oba na otwetwe. Otwetwe aze. Ofa wonya hwe. Aze akwa bia opege na ai obowura ho na you say first na ejanai line so high member na chira ha do fa chira ma ofa ha na akwado obago ko wura so no boy baako so ko wura so omo ko ne se ni opede no so eko ana do di kan ko no ko ye atakum bi ku o hey bodi o Bodi na mi wuye tawa. Bodi mo obale. Aya me bia me pere na. Obeya takumuru. What is it? Okay. Obaro opere no wa kwhia o. Ajana ebe kwan no. Ana oba ndo ko ne kwan. Na okoto be ma ba ko hodo no so ya ku. Bodi. Oyo be ma na ko se ho ba so a. Odi me wo se. Eti yakọ bakode eri jumade a. Ya de be mo na ejube. Edi eto aso me ma fa adwene ha de si FM Mike to Yame Adoma. Ya be san ehia bi koso aso betie Asempa 94.7. Obi amoni le krawo. Obi